Od 1960. do 1966. godine bio je tehnički direktor Crvene zvezde i u tom periodu su osvojene 2 titule šampiona. Od 23. aprila 1967. do 18. novembra 70. godine bio je savezni kapiten i sa reprezentaciju u 34 susreta. U tom periodu Jugoslavija je postigla jedan od najvećih uspeha u istoriji. Bila je druga u Evropi 1968. godine. Osim što je bio selektor jugoslovenske reprezentacije, Rajko je 2 puta sastavio i vodio reprezentaciju Evrope. Prvu u Bazelu, drugu u Moskvi, na oproštaju sovjetskog golmana Lava Jašina. Od 1951. godine do kraja igračke karijere redovno je pisao za list Sport, a od 1970. do odlaska u penziju 1983. godine bio je komentator sportske revije Tempo. Rajko Mitić je zaslužio i dobio mnoga društvena priznanja. Dobio je Sedmojulsku nagradu i nagradu za životno delo Udruženja sportskih novinara Srbije. Ali Rajko Mitić je zaslužio, a nije dobio jer ne postoji, orden za fair play kao najveći džentlmen u kopačkama. Rajko Mitić ne može pokazati svoje rodno mesto. Zvalo se Dol. Zbrisao je poplava. Voda je na selo nanela ogromno kamenje koje je do temelja porušilo sve kuće, tako da se ne vide ni tragovi. U tom selu 19. novembra 1922. godine u kući zemljoradnika Vitomira Mitića supruga Sofija je rodila muško dete. Dali su mu ime Rajko. Bilo mu je 2 godine kada je otac definitivno digao ruke od parčeta posne zemlje i poljoprivrede i zaputio se u Beograd u potrazi za boljim životom. Poverovao je da je našao baš to kada se zaposlio kao železničar i naselio sa porodicom u vagon, čiji je radni vek bio odavno prošao, a od konačnog raspada još su ga čuvale vešte ruke novog domaćina. Vagon u kome su stanovali poslednjim putovanjem je dogurao do Košutnjaka i tu je parkiran za sva vremena. Možda je odlazak u nepoznato, život u vagonu i toj kućici, presudno uticao na formiranje Rajka Mitića, pa je on sve do svoje starosti ostao simbol skromnosti i odmerenosti, simbol časnosti. Vagon je bio na jednom napuštenom i travom obraslom koloseku, koji je bio već i zaboravio da su po njemu nekada odzvanjali točkovi vozova. U vagonu se rodila i Rajkova sestra Budimka. Posle nekoliko godina železničar Mitić je iznajmio mali stan u predgrađu Zemuna. Prva 2 razreda osnovne škole Rajko Mitić je učio u Zemunu i za te dane vezane su i njegove prve fudbalske uspomene. Naime, već tada je s čežnjom posmatrao dečake koji su igrali lopte. Budući da kao đak nije baš briljirao, roditelji su smatrali da je tome razlog što previše igra lopte. Pa je Rajko skidao cipele da mu otac i majka ne bi po njima videli da je opet jurio loptu. Posle jedne takve utakmice, koja se produžila jer nijedna ekipa nije uspevala da dođe do 6. gola, a igralo se do 6, Rajko je odjurio kući jer je već kasno.
a zaboravio je da su tog dana stative bile njegove cipele. Tek se pred kućom setio, odjurio nazad, ali neko je gol već bio odneo. Sa pravim treninzima, pravom loptom, pravom opremom i učiteljem počeo je 1937. godine sa nepunih 15 u klubu Košutnjak. BSK je pred Drugog svjetskog rata bio san svih dečaka koji su živjeli nekim sportskim nadama. Rajko Mitić je postao član Beogradskog sportskog kluba 10. jula 1940. godine i do aprilskog rata 1941. odigrao 4 meča, 2 protiv Viteza, 1 protiv Jugoslavije i 1 protiv Građanskog u Zagrebu. Za prelazak u BSK je dobio odelo i 1000 dinara. Već tada je bio najperspektivniji junior u zemlji. Četrnaest dana pre izbijanja Drugog svjetskog rata, naši omladinci, reprezentativci, su svoju treću utakmicu. U Beogradu su pobedili juniore Mađarske sa 3:1, a vođa navale jugoslovenskog izabranog tima, omladinac, bio je Rajko Mitić. Ovo su snimci sa utakmica iz 1942. i 1943. godine, za vreme Drugog svjetskog rata, tima Beogradskog sportskog društva u kojem je igrao Rajko Mitić. Već krajem 1944. godine bio je u inženjerijskoj brigadi Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Pravo sportsko rođenje Rajka Mitića vezano je za jedan posleratni datum, 4. mart 1945. Tog dana je rođena Crvena zvezda. Prva ekipa Crvene zvezde je uglavnom i sastavljena od fudbalera koji su prethodnih godina do rata i u toku rata igrali za BSK, Jugoslaviju, BASK. Nemerljive su zasluge Rajka Mitića za stvaranje ukupne slike o Crvenoj zvezdi. Kraj takvog sportskog džentlmena i majstora, sve što ne pripada sportu i ruži ga, vidjelo bi se kao na dlanu, pa su svi morali da nastoje da se približe njegovoj meri, cilju koji je on određivao i kao takmičar, i kao sportista i javna ličnost. Učestvovao je u prvim utakmicama reprezentacija gradova, koje su se u to vreme prijateljski igrale. Ovo je utakmica Beograda protiv Praga. Vođstvo praške ekipe donelo je građanima Beograda tople pozdrave naroda Čehoslovačke republike. Igra se na stadionu Avala. Utakmicu je ogledalo oko 30.000 Beograđana. Poluvreme je proteklo u lakoj nadmoćnosti beogradskih fudbalera. U 36. minutu prvog poluvremena Mitić prelazi halfa i oštro šutira u sam ugao. 1:0 za Beograd. Gostovanje i susreti igrača u Zagrebu. Ovo je bio prvi susret reprezentacija Beograda i Zagreba posle oslobođenja 1946. u Zagrebu. Zagreb je pobedio sa 5:0.
Iste godine protiv grada Pariza. Beograđani su tada pobedili sa 4:2. Uporedo s Crvenom zvezdom i također uz najbolje uslove za to doba, rastao je i Partizan. Jasno je bilo već od samog početka da će se među njima razviti veliko rivalstvo, koje će korisno delovati i na jedne i na druge. Ovo je utakmica Partizan Čepel iz 1945. godine. Bilo je hladno kao i u prvom posleratnom susretu Zvezde i Partizana, koji je odigran 5. januara 1947. godine na temperaturi od 17 stepeni ispod nule. Pobedila je Zvezda sa 4:3 i to je bio veliki podstrek za Rajka Mitića i njegove drugove. Ipak u revanšu ih je Partizan pobedio sa 1:0, osvojio titulu i pretekao Zvezdu za 8 bodova. Ni u sljedeća 3 prvenstva Zvezda nije imala snage da postane šampion, ali je svoj put ipak okitila značajnim trofejima, 3 puta uzastopno. 1948. godine primio je Mitić prvi put pehar maršala Tita pobedom nad Partizanom sa 3:0. Sad na kratko preskačemo 8 godina Zvezdinog i Rajkovog puta, ali ostajemo kod takmičenja za Fudbalski kup Jugoslavije. Finalna utakmica 1958. godine bila je zakazana za 29. novembar, po ondašnjoj tradiciji na stadionu Jugoslovenske narodne armije. Finalisti su bili Mostarski Velež i Crvena zvezda. Beograđani su bili favoriti i to su opravdali ubedljivom pobedom od 4:0 i 4. put osvojili kup. Ali taj dan je bio posebno značajan za Zvezdu, njene navijače i njihovog idola Rajka Mitića, jer je on odlučio da tog dana, posljednji put u životu, obuče fudbalsku opremu i istrči na teren. Taj oproštaj velikog asa zasenio je čak i finalnu utakmicu. Naslovi u novinama su naglašavali: gledat ćemo te i uživati još samo 90 minuta. Tog dana je više suza kanulo na fudbalskom stadionu nego ikada i pre i posle toga. Makoliko shvatao njegove razloge da okači kopačke o klin, stezalo mi se srce u subotu popodne na stadionu, kada sam video kako onim svojim mirnim, dugačkim korakom posljednji put predvodi svoj tim. Oči su mi bile vlažne dok sam pred početak njegove oproštajne igre aplaudirao velikom fudbaleru. Napisao je ugledni novinar Todor Bulja u listu Sport. Ovaj 4. po redu pehar kapitenu Zvezde predao je predsjednik večitog rivala Partizana. Predajući pehar Rajku Mitiću, izašao iz protokola i uputio mu reči: žao mi je što odlaziš. Voleo bih još da igraš, pa makar ti i iduće godine predao pehar. Ali Mitić je zauvek vratio kopačke. Do svoje prve šampionske titule, Crvena zvezda i Rajko Mitić su došli mnogo teže i sporije. Tek u 5. borbi za titulu, crveno-beli su postali šampioni 1951. godine. U ovom prvenstvu, koje će se završiti trijumfom Zvezde, ona je doživjela još jedan pravi potres. U prolećnom delu ovaj šampionat je odigran u jednoj kalendarskoj godini 1951. Zvezda je izgubila od Partizana sa 6:1 i u tom času
a to je bilo posljednje kolo prvog dela, niko nije mogao ni da sanja da će se baš ona prva domoći velikog cilja. Posle akcije Rajka Mitića, Tomašević je u 53. minutu smanjio vođstvo na 4:1. I na ovoj utakmici Valok je bio fatalan za Crvenu zvezdu. U 66. minutu ponovo je pogodio mrežu, 5:1. Seriju golova Valok je završio svojim hat-trikom. Partizan je ostvario 5. pobedu u derbi utakmicama, ovaj put sa 6:1. Kasnije je znao da pobedi i sa 7:1. I pored toga tim Crvene zvezde je 1951. godine prvi put u svojoj istoriji postao prvak države. To je izgledalo neverovatno. 3 kola pre kraja šampionata Zagrebački Dinamo je imao 5 bodova prednosti. A onda se dogodila serija neverovatnih obrta. Najprije Dinamo na svom terenu izgubio od Sarajeva sa 3:1, potom od Zvezde sa 2:1 i razlika je bila samo 1 bod u korist Zagrebčana. U posljednjem kolu oni su igrali nerešeno protiv BSK-a 2:2, a Zvezda se revanširala Partizanu za poraz u prvom delu sa 2:0. I to je bila najmanja pobjeda koja je Zvezdi donosila titulu. 1:0 bi bilo nedovoljno. I donelo joj je jer je njen količnik datih i primljenih golova bio bolji od Dinamovog za 0,018. To je i danas ostala najdramatičnija prvenstvena trka i najmanja prednost šampiona nad vice šampionom. 18.000 delova gola. Crvena zvezda je postigla 2 gola i sačuvala svoju mrežu. Prvenstvo je osvojeno. Neopisivo je oduševljenje zavladalo stadionom. Mnogim uspesima doprinijeli su i svojim bodrenjem verni navijači Crvene zvezde, u svakoj prilici spremni da pomognu svom klubu. I u slučaju Rajka Mitića potvrđuje se staro pravilo da su uvek najveći oni koji ne naglašavaju, gotovo kao i da ne vide svoju veličinu. Skromnost i iskrenost izbija i svake njegove reči i gesta. Igralo se i po mokrom snegu, i vodi, i blatu. Prvi gol u prolećnom prvenstvu postigao je Rajko Mitić iz slobodnog udarca. Njegova je zasluga što su u jugoslovenskom sportu određene visoke moralne kote. Njegovo ponašanje postalo je cilj svih onih koji olimpijski duh ne podnose na žrtvu nijednoj pobedi. U drugom poluvremenu Crvena zvezda snažno navaljuje. Posle jednog kornera pred golom Hajduka nastala je velika gužva. Šijaković je pucao na gol, a na loptu se bacio sa raširenim rukama Krestunović. Sudija nije svirao penal. Jedini gol postigla je Crvena zvezda u 30. minutu na jedan Ladićev centaršut. Mitić je pogodio desni gornji ugao. Tradicionalni prvomajski susret između Crvene zvezde i Partizana. Najbolji igrač utakmice Zebec nezadrživo prodire, divan šut. Mrkošić je kratko odbio loptu, Milutinović ju je ubacio u gol. To je bilo u prvom minutu igre. Partizan i ponovo ugrožava Mrkošićeva vrata, ali i Crvena zvezda navaljuje. Jedan šut sa desne strane, Stojanović je izboksovao. Posle kornera Mitićeva bomba pogađa desni gornji ugao. Hajduk kao i uvek favorit na svom terenu, ali Crvena zvezda je bila rešila da prekine tradiciju poraza ispod Marjana. Već u prvim minutima Hajduk je silovito navaljivao i opsedao gol Krivokuće, a Crvena zvezda je ipak davala golove. 13. minut, Mitić je bio brži od Beare i skrenuo loptu u prazan gol. 1:0 za Crvenu zvezdu. Gola Hajduka povela je Crvena zvezda. Bilo je to malo iznenađenje, a još već je došlo u 32. minutu. Šijaković je prešao Bearu, ali Grčić ga je oborio. 11-terac, koga je Rudinski pretvorio u gol. 2:0. Splitski favorit je bio pred porazom. Rajko se prisjeća i nekih događaja kada je možda i načinio gest koji i nije u njegovom duhu. Jednom je sudija opomenuo u Zagrebu što sam pravio pitanja oko jednog auta. Loptu je van terena zaista izbacio Dinamov igrač i ja sam je uzeo da je vratim u igru. A onda sudija kaže da je aut za Dinamo i ja sam bacio loptu, bio sam se naljutio. Četiri minuta pred kraj Dinamo je izjednačio, tako da je utakmica morala biti produžena 2 puta po 15 minuta. Tek u produžetku su gledaoci imali prilike da gledaju zaista odličnu igru.
Tim Crvene zvezde zaigrao je punom snagom i već u prvim sekundima osigurao je pobjedu drugim golom. Do kraja produžetka utakmice Crvena zvezda je postigla još 2 gola i pobjedom od 4:1 obezbedila sebi ulazak u polufinale kupa. Jednom igrali smo protiv CSKA iz Moskve i jedan me njihov igrač bezobrazno saplete i ja padnem u blato. Kada sam ustao, otresem blato s ruku i ono odleti prema onome što me je sapleo. Nastala je panika. Ej bre, bacio blato na Rusa. U analima fudbalskog sporta, ne samo Jugoslavije, nego i Evrope, ostaće zabeležena ona majstorska utakmica između Crvene zvezde i Bečke Austrije. Susret 2 tima najviše tehnike i klase. Gol za Bečlije. Austrija vodi 2:0. Mitić je zatim smanjio na 2:1. Sjajnim udarcem glavom Živanović izjednačuje. Najzad pobjeda. Često se naglašava, kaže Rajko, kako sam bio simbol fair playa. Ja ne znam zašto. Jedino ako nije zbog toga što ja nikada nisam protestovao kod sudija. Nikad nikog nisam udario, sapleo, povredio. Ne znam da li je to dovoljno. Posle pobjede nad Danskom od 5:3 sastali smo se u polufinalu sa reprezentacijom Zapadne Nemačke i na ovoj utakmici naši fudbaleri su prikazali vrlo dobru igru. Lepim kombinacijama oni su sigurno osvajali teren. Već u 3. minutu Mitić je iz jedne guže postigao prvi gol. Dvanaest minuta kasnije Nemac Stolnberg je volej udarcem neodbranjivo tukao i izjednačio rezultat. U 25. minutu Mitić je opet došao do izražaja svojim snažnim šutem. Na centar šut Zebeca Rajko je i po drugi put zatresao mrežu. U 23. minutu Čekovski je postigao krajnji rezultat od 3:1. Put u finale je bio otvoren. Predstojala je najveća i najteža borba. Finalna borba za zlatnu medalju. 60.000 gledalaca okupilo se na velikom stadionu u Helsinkiju da vidi susret dveju najboljih fudbalskih ekipa na olimpijadi, Jugoslavije i Mađarske. To je bio susret ravnopravnih protivnika. U prvom poluvremenu naš tim je bio nadmoćniji, igrao je lepše, dopadljivije u polju, ali to nije mogao da realizuje golovima, jer je odbrana Mađara bila odlična. 70. minut igre odlučio je ovu veliku utakmicu, koja je po svom kvalitetu bila dostojna olimpijskog finala. Puškaš je iskoristio jednu grešku naše odbrane, prešao Čajkovskog i pored nemoćnog Beare plasirao u mrežu. Mađari su poveli sa 1:0. Kod ovako ravnopravnih protivnika, jedan gol je dovoljan da odluči utakmicu. 2 minuta pred kraj igre Čibor je iz guže postigao i drugi gol. Tako je naša reprezentacija izgubila finalnu utakmicu sa 2:0, zauzela drugo mesto i osvojila srebrnu medalju. Puškaš prima zlatnu medalju, naš Horvat prima srebrnu i Danska bronzanu. Posle toga ostalim igračima podeljene su medalje. Mis Finske predala je darove buketiće cveća i grančice Ognjanovu, Mitiću i Boškovu. I pored poraza u finalu, naši momci su dočekani u zemlji kao nacionalni junaci, što su sasvim i zaslužili.
Na prethodnom svetskom prvenstvu 1950. godine u Brazilu, Rajko Mitić je doživeo najveće počasti. Uvrstili su ga u najbolji tim sveta na mestu desne polutke. 1. jula 1950. igrali smo odlučujuću utakmicu sa Brazilom na čuvenoj Marakani u Riju. Prodata je 171.000 ulaznica i to je bio svetski rekord gledanosti jedne utakmice. Pretpostavlja se da je na tribinama bilo i svih 200.000 gledalaca. Domaćini su pobedili sa 2:0. Pola sata pre početka, mnogi igrači su već izašli na teren da se zagrevaju i malo priviknu na to čudo od građevine, u čijem se dnu prosto gubi fudbalski teren. Ja sam krenuo poslednji, seća se Rajko. Ustrčao sam u stepenice i pri vrhu se ispravio. Metalni poklopac, koji se zatvara klizeći horizontalno, bio je otvoren do pola. Ja sam se prerano ispravio i temenom udario u ivicu poklopca. Zabolelo me je, ali sam izašao na teren. Tek tada sam osjetio da mi se krv sliva niz vrat. Lekari su intervenisali. Preko svega stavili su svoju kapicu sa crvenim krstom i Rajko Mitić je utrčao u teren. Utakmica je već uveliko bila u toku. Publika je pozdravila hrabrog momka koji se do kraja lavovski borio, iako očigledno teže povređen. Bio sam zadovoljan u poluvremenu, seća se Rajko, što uspešno odolevamo napadima fudbalskih majstora, uveren da je rezultat 0:0. A onda čujem neku prepirku u slačionici. Kažem, zar je loše igrati nerešeno s Brazilom u Riju? Vidim, svi me gledaju u čudu i misle da se izgubio od onog udarca, pa mi stoga oprezno kažu da Brazil od 3. minuta vodi golom Ademira. Ja sam mislio da je 0:0, jer taj gol nisam video, a očigledno bio sam malo i u nekom, kako se kaže, beutu. Sve do svetskog prvenstva 1954. godine, mesto Rajka Mitića u reprezentaciji nije se dovodilo u pitanje. Nepunu dana kasnije, 29. maja 1955. Rajko Mitić je prvi put u životu sedeo na klupi za rezervne igrače i to je bila najava da se bliži i kraj jedne blistave karijere. Toga dana igrale su u Torinu Italija i Jugoslavija. Kod rezultata 0:0 rekli su mu da uđe u igru umjesto Ognjanova i tada je došlo do fantastičnog preokreta na terenu. U 49. minutu Zebec je pogodio stativu. Odbijenu loptu Veselinović je neodbranjivo poslao u mrežu. 1:0. Jedan mali kutak stadiona bio je na nogama. To su bili naši navijači. U 66. minutu Mitić je centrirao sa desnog krila, Zebec se bacio za loptom i glavom postigao drugi gol. Evo trenutka kada je Zebec predriblao čak i Violu, ali je šutirao u noge odbrambenih igrača Italije. U 81. minutu Mitić je snažno šutirao, lopta je okreznula beka i uletela u mrežu, 3:0. Samo minut kasnije Vukas je dao i 4. gol. Time je bila završena serija golova, katastrofa Azura i ova velika igra našeg tima. Interesantan je i podatak da je Rajko Mitić posle ovog susreta u Torinu samo još jednom igrao celu utakmicu i to ponovo protiv Italijana u Zagrebu. I tada smo našim susedima očitali dobru lekciju, pobedivši sa 6:1. Odigrao je još nekoliko utakmica za reprezentaciju, ali samo delimično. Često se ljudi čak i sada pitaju zašto me Tirnanić nije pozvao bar još jednom da odigram makar nekoliko minuta i zaokružim svoj reprezentativni opus na 60 utakmica. Ja mislim da tu nije bilo loše namere, nego niko nije ni znao, pa ni ja, da sam odigrao 59. Ta dokumentacija je kasnije sređena, kaže Rajko.
Tako je Rajko do kraja karijere ostao veran samo dvema bojama dresova, plavom reprezentacije i crveno-belom Crvene zvezde. Ipak mjesec dana nosio je i dres Partizana. Bilo je to 1946. godine. Partizan je kao predstavnik nove Jugoslavije otišao na gostovanje u Sovjetski savez. Rajko Mitić otišao je s Partizanom kao pojačanje. Partizan je odigrao 4 utakmice, 2 u Moskvi i po 1 u Leningradu i Tbilisiju. Dve su dobili, 2 izgubili. Bila je to za mene nezaboravna turneja, seća se Rajko. Ako govorimo o onom fudbalskom dobu, aktivnom igranju mome, mislim da ja nisam bio ono što kažu solista fudbaler. Ja sam uglavnom svoju igru podredio kolektivu. I mogu da kažem da sam vrlo prosto i jednostavno igrao. Trudio sam se da najjednostavnije igram i da se uklopim u kolektiv. Mislim da je upravo zbog toga moja uloga bila donekle nevidljiva za publiku i tom svojom prostom igrom ja nisam kod publike bio upadljiv. Međutim, publika je to prihvatila kao vrlo pozitivno jer kao kolektivni igrač ja sam učestvovao tu svojim kvalitetom, tako da publika nije od mene očekivala žonglerstvo i individualne poteze moje, već u celini onu igru koja je podređena kolektivu. U jesen 1959. godine Crvena zvezda je Rajka Mitića uputila na fudbalsku specijalizaciju u zapadnu Nemačku. Rajko je naizmenično pratio rad najboljih klubova zemlje. Bio je stacioniran u Frankfurtu, a po mjesec dana je provodio u Minhenu, Stuttgartu, Mannheimu, Kelnu, Düsseldorfu, Duisburgu, Hanoveru, Hamburgu i Dortmundu. Uz bogato igračko iskustvo, to su bila dragocena saznanja, jer tada je kod najuglednijeg fudbalskog stručnjaka u svetu, Seppa Herbergera, bio na specijalizaciji. Njegovi pomoćnici su bili Helmut Schön i Udo Lattek, koji su ga kasnije nasledili na mestu saveznog kapitena. Herberger je Rajka cenio kao igrača, a često pominjao i njegovo dvostruko angažovanje, kao fudbalera i kao novinara. To je Rajku Mitiću obezbedilo poseban tretman i on je prisustvovao pripremama nemačke reprezentacije. Posjetio je i bolesnog Horvata. Po povratku iz Savezne Republike Nemačke 1961. godine, Rajko je odmah uključen u stručni štab Crvene zvezde. Direktor kluba je bio dr. Aca Obradović, trener Miša Pavić, a Rajko Mitić je dobio zvanje tehničkog rukovodioca. U međuvremenu završio i studije na DIF-u i stekao fakultetsku diplomu. Pun elana, iskustva i znanja, krenuo je u novi posao. Ovo su snimci utakmice između Crvene zvezde i Rijeke. Tako formiran stručni štab radio je sve do leta 1965. godine, kada je došlo do promjene trenera. Tada su počele da se dešavaju stvari koje su odudarale od ranijih odnosa i običaja.
Uoči posljednjeg kola u prvenstvu 1965-66. ta neka nejasna atmosfera je kulminirala. Zvezda je trebalo da igra sa Veležom i pobjeda bi joj obezbeđivala 3. mesto. Poraz bi je bacio na 5. Bilo je logično očekivati da će važan susret na svom terenu Crvena zvezda rešiti u svoju korist. Ali dogodilo se nešto sasvim neočekivano. Velež je pobedio i to sa 6:2. Dali smo odmor igračima i zakazali okupljanje za novu sezonu. Pa smo i mi otešli da se odmorimo, objašnjava Rajko Mitić. Ja sam bio u Budvi i posle nekoliko dana vidim u novinama snimke sa početnih priprema Crvene zvezde. Treninge je vodio Miljan Miljanić. Rajko se vratio u Beograd i zatražio objašnjenje. Odgovorio mi je, kaže Rajko, Miljanić ima sve ingerencije nad prvim timom, a ti ulogu veznog čoveka između igrača i uprave. Ja sam se povukao iz Crvene zvezde. Osjećao sam se uvređenim i prevarenim, a poraz od Veleža i danas smatram nameštenim od strane nekolicine igrača odbrane, da bi se pripremio teren za Toplakovu smenu i moju degradaciju. Nekoliko godina Rajko Mitić nije prekoračio prag kluba. On je našao snage i mira u sebi da i takve nekorektnosti oprosti, da pređe preko svega i vrati se sada kao amaterski radnik. Krajem te 1966. godine Fudbalski savez Jugoslavije je donao odluku da raspiše konkurs za novog saveznog kapitena. Javio se Rajko Mitić. Na mestu prvog stručnjaka u jugoslovenskom fudbalu bio je od 23. aprila 1967. do 18. novembra 70. godine, dakle u ciklusu između 2 svetska prvenstva. U tom periodu je sastavio 34 državna tima, a kroz reprezentaciju je prošlo 66 igrača i to je bila najveća zamerka njegovih oponenata. Govorili su da je suviše eksperimentisao, da nije stvorio standardni tim. U kvalifikacijama za naredno evropsko prvenstvo 1967. bili smo prvi u grupi. Žreb nam je odredio Francuze za sljedećeg rivala. 6. aprila 1968. godine u Marse je bilo 1:1, a 24. aprila u revanšu u Beogradu 5:1 za Jugoslaviju. Nesrećni golman Obur i još nesrećniji vođa trikolora Digogez. Zaista mu nije bilo lako. Jedina uteha došla je u 35. minutu kada je Dinalo postigao počasni gol za Francusku i tako ublažio težak poraz. Poraz koji se nije ogledao samo u primljenim golovima, već u igri koja je podsjećala na igru mačke s mišom. Pogledajte samo ovu akciju naše navale, a takvih je bilo mnogo za 90 minuta igre. U 80. minutu igre na centaršut Džajića Musemić je postigao 5. gol za reprezentaciju Jugoslavije, koja je visoko porazila Francuze i zasluženo se kvalifikovala za polufinale Kupa evropskih nacija. Prvi protivnik, svetski šampioni, Englezi. 5. juna u Firenci malo ko nam je davao šanse, ali Rajko bio potajni optimista. Golom Džajića u 86. minutu eliminisali smo Engleze i kvalifikovali se za finale, gdje su nas očekivali domaćini Italijani. Posle 1:1 u prvom susretu, 10. juna je ponovljeno finale. Za još jedan tako veliki napor i uz povrede, naš tim nije bio spreman. Italijani su pobedili sa 2:0. Svetsko prvenstvo 1970. Od 6 susreta, 3 smo dobili, 2 izgubili i jednom igrali nerešeno. A to nije bilo dovoljno da otputujemo na završne borbe u Meksiku. Savezni kapitan je bio pod strahovitim pritiskom da da ostavku. Rajko je bio spreman i na taj korak, ali su reprezentativci bili energično uz njega i on je odoleo svim hajkačima i ostao do kraja mandata. Rajko Mitić je sreo svoju životnu saputnicu Ljubinku. Privlačila ga je njena tiha priroda, a nju njegova jednostavnost.
U brak su uplovili 1953. godine. Najradosniji trenutak je došao posle 2 godine. 1955. se rodio Nenad. Dugoj i uspešnoj igračkoj karijeri Rajka Mitića svakako je doprineo i sređen i srećan porodični život, a spokojstvo koje je imao u kući doprinelo je da bude uspešan. 1983. godine Ljubinka i Rajko su postali baba i deda. Pripadnost porodici, Rajko je poneo iz kuće svojih roditelja, u kojoj je najveće bogatstvo bilo upravo sloga, sigurnost koju daju jedni drugima. 4 generacije zajedno. Jedan od najboljih fudbalera svog vremena penziju je zaslužio kao novinar. Od 1947. do 1967. Rajko Mitić je redovno pisao za sport. I to nije bilo nimalo lako, s obzirom da je izveštavao ovaj list o utakmicama koje je često i sam igrao. Fudbaleri koji su sedeli na klupi za rezerve pomagali su mu tako što su beležili minute važnih događaja u toku igre, a on bi ponekad i pre slačionice morao da juri na telefon i javi se svojoj redakciji. Sa velikih takmičenja poput olimpijskih igara, Rajko je izveštavao i o drugim sportovima, što je za čitaoce bilo posebno interesantno. Za vreme olimpijskih igara u Helsinkiju, Rajko, odnosno list Sport, jedini je imao potpun izveštaj o maratonskoj trci. Svi novinari su se koncentrisali na cilju maratonske trke i tu čekali takmičare. To su učinili i naši novinari i funkcioneri. Trkači su prolazili kroz cilj, a našeg atletičara Franje Krajcera nije bilo nigde. Nastala je i mala panika, a za to vreme ja sam ga pronašao u bolnici. Krajcer je iscrpen seo kraj staze i zaspao. Sanitetska kola su ga prevezla do bolnice da ga tamo povrate. Seća se Rajko jednog od svojih novinarskih doživljaja. A moja pozicija je bila utoliko delikatnija jer sam ja uvek pisao o ljudima koje sam poznavao, sa nekima bio i prijatelj. Ocenjivao njihove sposobnosti, podvige, ali i greške. Neki mi i danas pamte i zameraju nešto što sam napisao i pre više od decenije, 2, 3. Kada je Rajku Mitiću istekao 4-godišnji mandat saveznog kapitena, on je radni odnos zasnovao sa Tempom, tada jednim od najtiražnijih sportskih listova i najtiražnijim u Jugoslaviji. U ovoj sportskoj reviji Rajko je pisao komentare i stručne analize o igri pojedinih klubova ili fudbalera i ti su tekstovi bili rado čitani, a i sam dolazak Rajka Mitića među urednike i komentatore Tempa podigao je čitanost i ugled ovog lista. Na tom poslu Rajko je proveo 13 godina, sve do odlaska u penziju 1983. Tim poslom je zaokružen još jedan ciklus u životu Rajka Mitića. U sećanju ostaju najuzbudljiviji sportski doživljaji vezani za večite derbije i utakmice reprezentacije. Rajko je igrao 19 prvenstvenih utakmica protiv Partizana i ne beži od gorkih podsjećanja poraza, ali i onih prijatnih. Pehar predsjednika Burme, UNUA, uskoro će primiti Rajko Mitić. Ali pre toga on je efektnim šutom završio utakmicu i krunisao ovu značajnu i dragocenu pobedu. Radost pobede podeljena je međusobnim zagrljajima. Sve što je kao igrač Rajko Mitić činio i učinio,
i to izazivalo oduševljenje, on u svojim objašnjenjima uvijek spušta do granice normalnog, uobičajenog. Meni je najdraži gol onaj koji sam dao Englezima, ali dala bi ga i baba. Ja nikad nisam imao predosjećaj za gol. Nema tu nikakvog šestog čula. Dođeš u priliku i daš ga. Fudbal je u osnovi zabava, međutim, on prerasta u takmičenje gdje se ulaže maksimum umeća da bi se došlo do rezultata. Rajko Mitić.